turebe ngo timu yazana je ninge yazana kubi konga tarebera harangi umukujirebera umurangiye binabyo gutegereje so wanaje kashike yajware kasi uniform yo mpira timu wa kumuzana hamwe numanyana numunywana numureta abantu mwabakunda mpira numureta abantu mwabatera umuhimbo rero byo mwamanya mpira ni chikuru akwabantu akamutengo abanyakwete bakumanya mpira tournament ne yamba okugita abantu kugarukanisa abantu tujiro mu bururu ne yamba kutunda talent y'abantu for example ino mwana unareba mu team ya Bushenyi mbamweta Figo abana bagiro mu bara steps tukabiyo mu tournament nkezi so ne basamwe kubahemera mu abantu aba bari abaguze bintu byabo abariyo ne bakora sento za hotel ne lete ntunguka so ekintu nk'eki ne kitugita wareba honorable muhishe tuwa NRM nawe yari nito ya jure yero arukutera umupira so egi tournament netera okugarukanisa abantu na unity na ninye katsime Anet Mugisha kandi agwemba bazamukama omukyala omujwekerwa abo Bushenyi district izoberi nizoba rikuru nka Ankole sub region abo kuba twandu turonchinga officially Ankole Cup ningashi empaka z'omupira ogwankole ogurumu districts 13 kandi okundi kureba Shema niwe yatandikaho na Bushenyi twena twinamani ayirugambira tine watebire kandi twarijiro mu hafu konga tutekateka ngo Bushenyi ekintu kitwara amazima wita handi nitekateka ngo empireji neja kutugirira emigasho mingi cyo kubanza friendship omukago ogutu gwankole turyabanyankole turyabankole we are sisters and brothers kandi kubukuba mwine friendship nkeji nereta networks ushanga wamanya bamanya nabana nkaba abantu bazana bamanya nabashema bamanya Bushenyi bijya kumanya abibanda nibamanya isingiro nabwecho echo nekintu kikuru munonga izoberi eryebero mukaga yayongera bagaraganje ngo buntu na no kushemerwa abo kuba Ankole Cup twire nturangerera Ankole Cup ninyeta members ba parliament abo kuba bakantora nankamama vibe kandi mobilizer abo members ba parliament abo kurgo mu sub region ya Ankole nashemerwa munonga abantu ba Ankole tashemerwa munonga abo izobera kurengu ekintebekanise ekinteriro rwari cyashikirira aba members ba parliament bija abatijano bace konkecho twaksima twateba abanyamahurire banywane banje rero nyo kuba member parliament abanyamahurire bakongera mu mwonyo mwene bakampamani konka nabateba goro nabashara nagenda na chay mwe nashemerwa mnonga abo kureba ngo twabasinga konka tunabanga kandi ngumza munimba singa kabo kuba itwaba isingiro nyo nijokera abantu bisingiro nito twine chikopo cha Ankole twino kukidefendinga abantu bisingiro nyosere mbateriro muranga nyosere mbahagire nyomba hagire nabahane sente nyozintine parliament katushashwire konka marondinire miliyoni 5 ndazi bahereza abantu bisingiro nanimbeshengereza ngumuteke mwamani abantu bisingiro ompira gwitu no rwa katano nyenda mutero mpira ogwaba mobilization ya Bushenyi isingiro kire cya Bushenyi ekitukoreki n'ubumwe bwa Ankole yitwena ane tunguka tuzakumatura zati anobuhereza ko muntu wa burizo nabwo tuzakumatura nebyo. Thank you for coming kandi na nempire nijera bene kurataho nayo mbizo mbwinji webare kuija kana mukama abagarize kandi nyenda kugambira wo mukishagwe y'ababana nibija kurugamu kandi ndibabasa okutwara ahandi okugira ekibakora okashanga bazo mu team zose kubashashiraje kandi entaranta yawe nojimanya ngune kutwara buri mwanya bwona mwisha bazire murekura abana bore entaranta zayo kandi rimwe baguma mu maduka mwe barekora abo kwa abantu bariyo bagure bintu abavuga abantu mu motoka na habici nabaruga hari mu Shemba mwe barekwija erizoba nitekateka ngushema aya ngenda kutogota chitafunikira abanyashema twenda kutera Bushenyi karra izoba ngeri kandi ejo kiyayikira coach Kashema kuko buriya ukahura waburaburamo kakora mu exercise uramagaragarwa sinabo cyo ninyera kushaba abantu mwena muje mwegito mu tournament yitweji habo kwa tugesera Ankole abo turiya kureba nka Ankole niyo tubanze ku participating ngamu tumanze twareba omimbo guri guta
so nawe cyo nyenda kutora muranga abanyisingiro aho turi akuje shayona nimbashaba twatandika niza kuba ndi nimwe ko kunabaraganise imipira yo naza kwantambura hamwe turi mutwasa kwangwa mu gikope cyabo kuba isingiro ntwesima munonga igikope cyo mu Rwanda tukine so nawe cyo nyenda kwamiza abantu mwe n'abakutekateka babushenya bashema bona barya abibanda abantu ngamona bakwenda kuzo mu gikope isingiro turi ready zaka mutukitware abo kwantumanya ko ko kutabe tutire buri. We have been training turinzire team zona vision tungamo murebe vibe nyowe ngambira abojo mantungamo abazani bona ngo tournament na yitu tuza kugitwala mweno akoti kashema nakone kachimanya ngo tournament okoza cyo twagitwire mweno tungamo yo eri prepared nyende cyo mukimanya bona bari kuzakuzana na tungamo ndebire singiro nareba ashema niyo kuzakitwala nareba na shema mwenu ito tungamo we are going to win this tournament na no supporting abana bitu ijoka talent football eli known countrywide na naheru ni mureba abantu nibajibaha importance mwenu ka supporting talent zamenyeto abana bitu tubagaruza mamani na mbwenu ni chima yangu eminyeto naweza kubenefitinga munonga omutournament age na nekindi we are promoting our region itweka abanyankore okukundana na no kwija twena tukegita ko omuntu omu. Jackson Yargaba chairman wa Ankore Cup twara kachika ka technical na licensing na referees so itwenka abakachikaka tugeza gukora munonga kujya mutwagira obuyinganisa ataba mu biyayi omutournament yitu twena ngo bakusinga umanye ngo bakusinga ki wasinga byo wasinga ki oche chona necho kugeza kurenga twihaho entaro twaguma kompira no kutugita tugo kutanisa so njo tukugera ngo abatekiniko tugereze kumega shuwa tugeze kutaho uburyo bwona kureba ngo abana bakuzanda buri district 20 bazarwomo batano bo bacuba nari abakuzarwa hera so ni mpamya ngo tino mwahuye na Itumbita tukozesa indangamuntu system za government za nira so buri district hata ino mwinganisa tarumweji n'ubushenyi ekuziro muzano wambara woriyo muzano wambara no bwine kuzandaki mbara itoka abatekiniko tugeze kukoreki kwimutse Taranta Taranta mu district zitu za Ankore so tubakira mwena abina abana mubikirize baze kukoraki baze kwetaba umupira ya Ankore Cup etugite turigiro mbururu abo binebeniga twena turi abanyankore obo singire baba kusingire twena turi abanyankore twine kumwatanisa kore twija kusupportinga tournament eki niyo tournament rukusinga yo bahango omu Western Uganda therefore twija kusupportinga turiyo ntukuzana ba MPs of course twenda ngo tubasinge no oguno mpiro gwa swag itwa abantu aba media nito twabantu informinga public ebintu bikufombye mizano just turyaha kujangwa abantu tubahereze vibe abo kubamba tukira kutureba TV batfura radio barebe bitwandiko mu mpapura z'amakuru so ekitiriyo ntukoraha no kwenda kureba ngo twa giving back to the. This is GNTV, releasing life.